Jadi ahli surat Wadduha kita sambung dengan surat-surat yang iujinya. Menanjir waktu habis surat kita baca Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Jadi waktu kata surah Watin tu menan Nabi kita baca surat Watin, kita sambung dengan Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Alihnya lam ba'at kada kena lam ada kena watin. Ahli watin Iqra. Ahli watin surat Iqra. Alaq. Surah Alaq. Iqra. Surah Iqra Alaq. Ahli suratnya habis baca surah Al-Iqra, surah Iqra kan. Jadi kita sambung dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oh kan? Akhir surah Watin kita baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Akhir surat Iqra kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Al-Alam akhir surat yang lain uyu-uyuginya kita baca Allahu akbar walillahil hamd. Al-Alam tetrok surat Qul huwallahu ahad. Surat Qul huwa, surat Ikhlas. Baca Qul huwallahu ahad. Surat Ikhlas. Surat yang lain. Dan surat yang lain dibaca Allahu akbar walillahil hamd. Qul huwallahu ahad. 3 kali. Oh, waktu itu buat Qul huwallahu ahad. Oh, iya dah mbak. Bina lama hati lagi nanti. Akhir surah yang lain, akhir surah yang lain itu ahli surah Iqra. Di surah ahli surah Iqra menanabi baca Allahu akbar walillahil hamd. Baca Qul huwallahu ahad lagi. Ada bola lain lah. Allahu akbar, ada Qul huwallahu ahad lagi. Sampai teruk. Tapi ama Sampai tamat ni. Pada teruk buat Qul huwallahu ahad. ama aja berarti. Betul di huwallahu. Ada lagi yang nunggu nak. Ayo dah lagi kan ni. Jadi mana kah? Waktu kata surat yang lain, surat ahli surah Al-Iqra ya. Menantruk surat ahli surah Iqra surat. Ya, kau ni surat lah kah? Alihnya kita baca waktu habis baca suratnya Allahu akbar walillahil hamd. Lalu kita baca Qul huwallahu ahad lagi. Di surat yang lain lam lagi nanti kita baca Allahu akbar walillahil hamd. Kita baca Qul huwallahu ahad lagi sampai habis. Ban tetek surat Qul huwallahu ahad berarti puak go Qul huwallahu ahad. Mufhum kan? Ni boleh lagi nak kumpul ni.